Vanoi gam tina kuki chate ho zo sen bon chawin jingka pha hlamul July ni sim som ni lenga Friday ni khuin zong jingka thu so ngai ki du hite thu so ngai taw hite Indian Parliament in pi to khom na Union Home Minister Amit Sain Manipur State sunga ki koi President's Rule Kisuhsaobe na dingin resolution movement bolin in pi in an patsa auto klon chun Union Home Ministry in thlagup sunga dingin Manipur State sunga President's Rule ki koi chun Kisuhsaobe taw vi President's Rule Kisuhsaobe hi August ni sim som le thum ni khuwa ki pandinga hitai Manipur State sunga brain singin haina pi nung chun achi sa February ni sim som le thum ni khu chun Manipur State sunga President's Rule an chila panin August ni sim som le ni khuting le thlagu khling dinga hi Manipur State sunga mun phabe wa thulela aphat lo lai si le gale tola chamna le mona omna dinga to gon ho chi thlajing na lai hi ji chun President's Rule su thlagu bung Kisuhsaobe hitai tin Tuso ki mutsun hin phung da uvin hichi thlagup sunga hi central government in dalimol ki tup ta a chi thla sa na ding le assembly election nei thena dinga to gon ho sim diu hitin zong hin phung da uvi Manipur State sunga popular government sim do na dinga asu na jana thaile a chief minister hi dinga panla hole minister hi na dinga panla ho chu mo se su hi tawin President's Rule Kisuhsaobe hi mizo si adinga damna hong hi zodanin akilang do tai Eastern Liangmei Naga Chief Oblique Chairman Association tia Kiman Hon July ni simsom ni le thum ni khochun su thing na clarification statement khat hin so daw vin Eastern Liangmei Chief Oblique Chairman Association Hon Furils Naga Coordination Committee FNCC Hon Banabolo kukite chunga Banabol ho kato so vetia July ni simsom ni le thum ni khoa Eastern Liangmei Naga Chief Oblique Chairman Association mina hongki sudo chuchi lekha cho di pon Chutobang tu su ho su do na ding chun phalna zong aki pe poitin Paulung chanung President Eastern Liangmei Naga Chief Oblique Chairman Association in su thing na hin bole ama pan seina Kiman chutobang tu su ki su do thu ho chu ka het pe pon Kiman ngan sin na zong ka pe pon chutobang thil ki bol na chun Kima ka pang pon chule chutobang bol na ding chun koima ngan sin na zong ka pe poitin ama pan phung do in chutobang ta a ki su min sin na chungule mi pi ho pui lam vai na dinga thil ki bol cho sangten thi mo ka chani tin zong phung do e chudobang thu su hin su do hon nidan som ni le li sungin Eastern Liangmei hauso hinga hongki pe do hen lang izem tian hongki pe do lo wa hi le dan dong zuya legal action hongki la ding hi tin zong gi na hin bol taw vi chule chudobang thu su ho bol na dinga Naga ho min hongki mangcha chu aki pompon chule chutia nam khat su min sin na dinga thil ki bol ho cho Mizo sin thi mo chan chi ding wa lom hi tin zong phung do e All Naga Students Association Manipur an sam hon zani July ni sim som ni leli ni khwa akheu na wa agenda khana na khoyo milong ho gam sung chung chang thu ho seina wa chun achi sa April ni sim nga sang ni le som ni lenga ni khwa kon sa khul khomi phabe hon gamle go thu aki boina wa na thu khada na ki sei ho adea chief chairman pastor le khomi phabe ho ki wo na chunga thi mo chan win Aki boy na umun sumun gavel hading chun ansam assembly chun executive committee ho phalna pe win agang thei pe na aga vet thla ni ding win thu pe taw vi suchi chungchang thu ho amilong hon boin an semu chu ki chaida na hitan ahin la ansam hon atha bi a suchi chungchang thu ho chu cho hingki ding ago dan win akilang do tai tu chunga FNCC hon ki pin abol na wahin suchi gamle go chungchang thu ho wang chu panglo hi Furils Naga Coordination Committee FNCC Hon kukide chunga banabol hi ni gupling hitan tuni khu hi anisagi hlin ni khu hiding hitan ahin la Manipur State chunga PR government hon hichi ban ke bol na chungchang thu ho a selisa nei povin ban bol ho nga sa na dinga to goni macha nei lo naw chunga Kuki Organization for Human Rights President Pu HS Benjamin Matein state government chunga lung no mo na thu ho phung do in Chule BJP MLA Enbiren Singh le anung zui hon kukite lifeline kangui le sompi ki zot manan lampi hi su boizing ding agur hamtin do na zonga bolin thilki bol ho zo si chu BJP MLA Enbiren Singh to gon hidanin zonga phung do e milong ho kiloi khom na khat Manipur Naga Youth Organization MNYO tia kiloi khom hon zani July ni simsom ni leli ni khochun thupon hin bolovin Furils Naga Coordination Committee FNCC Hon kukite chunga banabol chu kato sorveti na hin pungdo taw vi chuchi FNCC hochun gamle go huna dingin pangkhom cheutin do khom cheuti tin
chu chi MNYO tia ki loi khom ho chun milong CSO ho hinga ngen zong na bolu vi Kukin pi Cedar Hills in thupo na bolu vin Cedar Hills gamsung thuto ki saya mundanga hon press release in sudo naw chungchang thu ho a Kukin pi Cedar Hills in pomosa naw thu ho hin phungdo taw vi chutia phalna beya Cedar Hills chungchang thu a ki kum ho chunga Kukin pi Cedar Hills le mopuna nei khon sangten thi mo chanuvin Cedar Hills gamsung chungchang thu ho aboi pidinga lom ho lamkai khon akiboi pin chuti hizi chun mundanga hon ke ho Cedar Hills ho thulela ho in selsa hin nei dawin tin Kukin pi Cedar Hills in phungdo taw vi chule Kukin pi Cedar Hills on sei be na wachun mundanga kuna CSO phabep ho chutia achalo na ho chun Cedar Hills gamsunga lamkai ho achop khup naw khat hi ji chun mundanga ho phalna be in hungki kum dawin tin jong Kukin pi Cedar Hills in phungdo taw vi mi pi hole media hon jong a seidinga lom ho tu sei ho bo zabol pi uhen lang chule het pi uhen Cedar Hills gamsunga mopona nei hon tu so ka so do ho bo adi hi tin la chi uhen tin Kukin pi Cedar Hills in het sa taw vi National media hole regional media hot chule state media hon and so da o Asian Highway number 2 extension bolna ding chungchang thu ho a gamman compensation sumanga ngo a Kukinam sipai kharin achung wango na kibol hot cho apom lo naw thu ho in phungdo vin chuchi chungchang thu ho a su thingna in bol vi KNF Information and Publicity Secretary LA Stephen in Aseina chutabang na to cho akibol khapon mi pi hon phata amu diwa lom ho amu chi ni diu chu kadai sa zo hi bo vi kamo pu naw gam sunga development na to na ho development work so ka to so do vin chule SO ground rules to ki to a chonjing khi wetin jong su thingna hin bol vi Liangmei Naga Council Manipur Tamenglong Zone Hon Autonomous District Council ADC Tamenglong Hinga ngena na pelo do vin NSCNIM Welfare Fund adinga tax adon khom naw wa Liangmei tribe akuna mi ho zo si chuchi fund chu adon lo na ding vin ngena na pelo taw vi chuchi lekha thot chu Liangmei Naga Council Manipur Tamenglong Zone Hon July ni simsom ni lethum ni khwan pelo do hitan chuchi lekha chu na seina Tule to a Liangmei ho hi NSCNIM GPRN noya umlo phot ka hiwit tin jong an het sa uvi Liangmei tribe ho government na tong hon lekha poi mo ho henlang chule government a kona pilu dinga lom ho ipi hizing jong le koiman su boilo na ding win jong an het sa uvi gamle go thua NSCNIM in si nei lang nei na ani ve ti a Liangmei tribe hon NSCNIM ho hi NSCNIM thingnoi mi ho hi to so lo phodu a hin NSCNIM thingnoi mi ho to solo na dinga Liangmei hon achi sa marsla sungchon non corporation an phungdo vin chutia Liangmei hon thulu na an semu to khilhon chon NSCNIM thingnoi mi ho adinga kailedon tax ki tong ho chu Liangmei hon pe loading agodo hi Kukite gam sungpi gam kai sung Sisipur Police Station Hupsung Siden Vela ho Security Force on Zanhi July ni simsom ni leli ni khutsun search operation le area domination an bolovin chuchi search operation abol na fusion security force on galman cha phabe manaman da uvi sumuna galman cha amad do ho chu .22 rifle khat 9mm carbine khat le magazine khat 9mm pistol khat le magazine khat single barrel rifle go 12 bore rifle khat single barrel rifle ball action type khat pumpi chang thum radio set ni le smoke grenade khat chule me chang phabep jong an man do uvi July ni simsom ni leli zani Thursday ni khuchon security force on Kangoi police station hupsunga milong hot chen khusung ti khulin khusunga Naga ho Khamnathei akive Naga narco terrorist so mili chu Khamnathei pumin aga mando taw vi chuchi Naga narco terrorist mili ho chu Miss S Bobina teneme kumsom thum lekha ti khulin khumi chule mistress PF ada pro kumsom thum leli ti khulin khumi chule mistress S Boybina kumsom ni leko ti khulin khumi to Mr Lungdini bo thuime kumsom ngaleni Tamenglong district Khundong khun khaiba khumi holoi chu agamat do hi chuchi Naga narco terrorist mili ho akon chun security force on heroin number 4 kg thumle ake 3.5 kg agi sob ke zanile som sagi le tum sunga ki heng to paisa dangka lak som ko le ko
sangko le zagel som nga to agama do thau vin chule chuchi naga narco terrorist mili ho akun chun security force on mobile phone sagi to gari kangi nei ni di khat to Hyundai car khat jong agaman do uvi chuchi operation chu kangpu pi police ho to senapati police ho chule CAPF ki thua achi hla piu hidanin jong ki seye thu so hisan hin ki chai tai thu so ngai ho zo sin bon chawin ni khopha